Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya aktina pengat amal jaki saya mulja Kiai Haji Fathur Rahman, saya mulja Kiai Midkhaluddin, saya mulja Kiai Haji Al-Mahalli, langkong-langkong saya mulja Kiai Sarbini, saya nyepoy musolai kak dintoh asarang sateja para kiai. Saya nyon seporah abtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongan namung dek kasatejeuna abtina penget amal jaki sateja para tokoh masyarakat kelebun asarang sateja siapun to pemerintahan ti sagelukur abtina penget amal jaki sateja tanteretan peletang keh kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejeuna abtina penget amal jaki. Merasa umur pani ketai pangki je saya gak dimaan. Justru saya iri laku nasadu malam ku laku ya juna Gusti Allah saya iri panikah orang seo diintak toman nying lah dari musibah hadis nih laku nasadu malam sampun ada pak dek ka Gusti Allah saya paling iri orang sepaling banyak ijapok musibah odin selain etempeng kekapi orang semate aperang etempeng orang semate na banyak sedekah etempeng orang semate na ngibekeun na bojeng etempeng orang semate na ngibekeun na pasah etempeng perak bede setong seta etempeng ben Gusti Allah orang seodiin setong tak mari musibah na datang boleh selai setong tak mari datang boleh selai sampai beda debu Allah penika todus senimbeng amal lah orang seodin tak teman nying ladri musibah keng aben siapa beni adua terbenya musibah buntan sampai beda debu nang dalam Al-Quran innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ku laku orang sabar kencer nata itempeng ben Allah ku laku orang sesabar diin kencer nata itempeng ben Allah saingkeuna orang ning yajuna Gusti Allah paki ngage itemuh cek beda orang seta itempeng amal lah kakapi pada iri aduh Gusti cek saking ipangki kencerna orang sabar tiga hati panika kau lerida lambek cek saking odi sabeten kau lepas capok poroh kakapi beten kau lepas kerak kakapi pangeran kau lerida cek saking uning kencerna orang sabar pada ben panika paki tapi nikah keng mon ki anya ma odi tedek rengendek ka musibah pak ada dari ngendek kamu karena pikirna orang odi ben pikirna orang mate lain tak kering mate dan pikirna orang sakit beri lain ben pikirna orang odi orang seberes orang sehat roh pak arapana gentang ning rumah sakit esono iselang ka elong ventilator pun masuk ke gerung nah entare pas tanyaki pekona bedereng naber wa beki berempah ongku tak kira nyaut kan pak lain pikir nering beres ben pikir nering sakit lain pikir nering mati ben pikir nering odi tak sami punta orang odi pani kemana nabi bisa tunya sebeda nengi luar ekempo akapi ke dalam keng orang bila pon mate kastah maki ipaka hari tunya nah mata ipaka keluar ke kapi tak kira pada puntan pak kaulah ben ajunan panikah cet itu buaki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah orang mukmin tak kira nyingla dari ujian dari Gusti Allah fi nafsihi wa waladihi wa malihi
kadang ujian jadi tepe ke aben, kadang ujian jadi tepe ke potona, kadang ujian jadi tepe ke dunyana dawuh Kanjeng Nabi. Wa ma alaihi khati'ah tojunna ku laku nang yajunna Gusti Allah kaula ben ajunan panika tak sadar temupon elang kapibeudeuh dosa panika. Eka emmat dosa kaula pangeran mak pah tadek sekali panika. Kok tak leube je beuni pasake ben sengkok. Kadang bini na beuni pasake, kadang anak beuni pasake, kadang beuni paringi seret urusan ekonomi na. Niat sengkok ben mak le ngau le kencerna sabar jiri pangoso datu sana tak leube le. Cek saking pajelas debu. Beni ngarep terbenya musibah Pak. Keng orang mun ki anya ma odi tak kira tak ndik musibah. Orang manus sabani ke setan di musibah kedua pera. Orang gila benreng mate. Milana kaula ben ajunan mun doa ya Allah manter tak dia musibah odi ben manter tak dia masalah. Dua belena Pak. Mun tak gila mate. Mun tak siap tedireng gila ben tak sangkup tedireng mate. Ayo cunggelaran ngadepi musibah. Beda orang bebini teti pemimpin swarga karena gara-gara iuji kalau ben lagi nah. Saya nikah Asiyah binina Firaun. Teti pemimpin ben Allah, teti orang tengki pangkat dengan swarga gara-gara andi lake gendek bengis tege mangke. Pasera nikah Asiyah binina Firaun. Lagi na sampean tak pada ben Firaun enten. Ibadah sirip mirip rak-parak. Mun beda orang bini teti tengki pangkat teguh laku ya juna Allah gara-gara andi laki gendek tege ben mangke keng sabar sabenika cukeun pasti banyak lakuna sadu malam orang laki kempang masuk swarga gara-gara andi bini gerbis ceremi Pak. Sangat mungkin nih kan, sangat mungkin nih. Jadi bisa-bisa orang laki ini kesejetan eyuji ben Allah libet bini. Saya tak maseneng kabe. Depak gajuna Allah mencetak itu bengongku amalah. Tengen malaikat pun Pak. Selain masan periksa sampean tak periksa terus Pak langsung. Can malaikat marah periksa geluh ngaku atau le tepak gambian. Ayo terus lah jalan. Malaikatnya mau kering laki sebini gendek tengen kakabi. Tak tembung ngegelur aja tak usah aja jadi celehe sabini na lambak parapan ki odi roh. Panapan cele urus lanceng ben bini tak usah urus boleh saja. Beda orang siapa masuk swarga ben Allah karena gara-gara anan pasir apa nih Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim penika tukang jai kilah tukang betung kajuh beni kiai beni ustad. Luqman penikah tukang betung kajuh keng parlo ipa masuk ben Allah ke Quran gara-gara paling sukses adi di anan nyaman Luqman. Jadi beda orang sepo penikah mul jecet karena gara-gara anan keng singa Pak debu nake Bashir terus lakuna sadu malam bilan di anak singa pada ben orang ngobu sape mon sangkup sing ngobu sape cek busan sing mau ngajalat tongah mon siap sing ngobu sape pas sangkup mau ngajalat tongah karena sape tak melolo abudu saya paling sering ajalat tong mon ngobu sape saya sangkup mau ngajalat tongah sabab sapeng abudu setahun sekali angking ajalat tong telo kali sehari cek perak ngen budun sahabe nama lolo pekere jalan tong nggak boleh sabani kejukan orang adi di anak cek apa ngarep pah minta jemper melolo lebat anak ampun Pak tak setuju anak ngibe jemper sebagian anak ngibe palang ben ngibe selek kok kau leben ajuna kau leben sampian peniket tak ndi kewajiban mapinter anak tade kau leben sampian penikah kewajibna namung setong mengaji ben alatin anak titik
urusan anak pan diketireng fokus ben titireng cuba saya nyetelah Allah pamonduk pangaji urusan tahu ben tak tahu na ngaji beni apaan saya mata uang ngaji beni guru na saya mengerti ngaji Allah kau ben ajunan tak kira tuntut ben Allah gara-gara anak butuh saya tuntut ben Allah muntai pangaji Rabbi zidni ilma warzuqni fahma saya mengerti ya ke anak beni kau ben sampian Allah beni guru Allah pah pangaji pah urusan tahu ongku ngaji keni kebeuden keni kebeuden apa milan aja yal sial memundung anak ia teragi hari Rebu hari Jumat ada pak boleh ke jompo aja yal sial sampai jadi jelat dong pak benih bah langsung ngabudu normal pada dak saya gamma kadang orang lele ponduk itu ke ya teragi ke barat tak pernah ya teragi ke timur tak pernah ceng benih ponduk ke si tak pernah benih ponduk ke si tak pernah lalakon nasi benih ponduk si tak srek kepikiran anak botoh kol telok ada hajud siapa sih kenceng mari sobu ngaji Quran mari ngaji Quran ngale ke kitab mari diri kitab salat duha mari salat duha ngale ke sekolahan mari sekolahan diri duhur ke asar istirahat mari asar beda boleh ajian mari maurib ngaji Quran mari isya kitab boleh kau le yakin Pak kau le yakin cek saking anak bani kesei pamonduk tak pernah pas ke bebaleman pokok nengi compon pah pepada atur na benengi ponduk duha wajib tahajud wajib makin nengi compon tak kira pernah kita sering beni kempolan ponduk ke ruah masa nasi lain baginan iku tong ruah pah din sampian beneku kitab siapa sih pernah masa nasi lain neku HP PC ilir nyit ke berak ke timur ani kepahe pangapa lagi tajwid benahu siapa sih kenceng ada ma anak ipaksa munduk 6 tahun cereng ngepak aneh beda sih tak nuruk pengajian deja endi kapi kumpulan rutinan suruh ngaji seminggu sekalian letak kenceng apa anak saya paksa munduk 6 tahun tak mulai sekali kantor gigi ben minggu nih sajam beda beda pengajian rutinan norok menong tak parjaja selasa nih kebanyak izin nikah seni kebanyak tak hadir seminggu sekalian paling abid sajam pas anak isrojo mulai sekali setahun penting tak bisa saja saya rasa kenceng cereng kadang anak sing ngolok kelangker anak kadang ngereng taretan kadang anak apa entak ongke kelangker aja petolekor genjeren anak sih nunggu mik apaan misem merah korokan arokan tangan anak ya jadi iya Pak kayak ngepan tak ongke aja saya ngajak anak andelah kejet malah radongku keng bedegu laku orang sepo bekali pamul jaban Allah gara-gara anak beda orang laki bekali pasalamat ben Allah gara-gara alak waki anak ben bini nah beda minadz dzunubi dzanbun la yukaffiruha as-salatu wala shaum beda tusah tak ekosot lebet pejengan ben Allah beda tusah tak ekosot lebet pas ben Allah ekosot lebet selekoh lesoh rentek nyari nafkah nabi ni ben anak ki kau lewen sampean Pak beda tusah tak ekosot lebet pejengan ben Allah tak ekosot lebet pasah ekosot lebet lesona alakoh nyari nafkah nabi ni ben anak kini kayak beda kia kini Pak kau leman kaman sering mator bisa-bisa sajap-cap dari pelon reng laki si alak waki anak ben bini ben sajap-cap bisa-bisa mungku dek ke Gusti Allah lebih rajai penting ben kencerena haji ben umrah sajap-cap dah kan mun parlo nyerampuk kerja kelambian sekali san misana grebes pelor mak pah melindeng ben kik bukik sekali
Sering tak repot ke Allah tan. Orang bini engki juga. Saya kok cak ibadah panik kepuk tak mau lolos sampean salat duha enten. Wah pandian dan gulaku. Mun tak pandi benempian nunggu tak mangkat ke sekolahan beja. Beda orang bini nyabis ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dapat ke Siti Aisyah asro lapar. Kedun Siti Aisyah na mongkor mata telok bagi ka embuun setong bagi ka anak setuaan setong bagi ka anak sing ngodeen setong itu ban Siti Aisyah tong ibengan ngake pone bareng ngaki ning oning anak korang kok makmun perak setong kok lapar ongku kekeredin embuun pedua saparoi bagi ka setuaan saparoi bagi ka sing ngodeen Siti Aisyah pun kepas mengak embu ya mon ka anak ada tolang ada engke na pangistona embu pun ka anak dia ningoning pas ia toraki ben Siti Aisyah radhiyallahu anha ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita aki napa debuna Kanjeng Nabi qad aujaballah laha biha aljannata Aisyah orang bini si alatin anak anjir mun esto alatin anak wajib ipa masuk ke surga ben Allah gara-gara alatin anak beni bulan duha beni bulan tahajud beni bulan wirid beni bulan selain gara-gara alatin anak celuna duha ambian mun tak mangkat ke sekolah anak kini ka rajaan ben oleh na duha kini pokok cek lako gigi yang pah pun laku saya itu karem ambian pun laku pah urusan mandia cereng takar mun lagi anda tak tahu sering laku gelu mangkat dalak ko tak tahu kata karabini ben anak kan cek laku na pak sampean mun peleman ke jompok ningoning aing burut tata gardo pak ka asbi si atas aru beni beja langoy bini ben anak atau kar gulaku urusan mandi wah sering cengkalongku ya ngalah ka sapa sering tadi anak ngalak ka tetangga dak anak bani tak ngalak kapan dia ngalak kamu debuna Kanjeng Nabi fa'abawahu anak dia canepan benembun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an saben bedenak kanak lahir jan Gusti Allah putu ke kapi tak ngerti kapan pun apan kapi ada canepan benembun mau nepan benembun lebur ngaji paling pun tenak anak tahu cara anak selah keng menepan benembun lebur nyawer itau ki joget anan jangan tetimun pon anak penika abun tapah maranying atarat mak tak usah sial arum mun tak apaan embun lebur derek mun tak ada apa yang contoh tak kira nih roh anak penika berak bisa nih roh tak bisa ke bayi inisiatif tibi mongpong parlo milana kaula ben ajunan benika mak letak pati banyak ngalak ka kaula ben sambian mak letak ngalak ka putuh ben juben kaula ben sambian cebi dabit ke bolong sambian mun tak siap si maulang mun tak sanggup ngajareuna tahajud mun tak sanggup ngajareuna duha mun tak sanggup ngajareuna awirid cebi dabit pergemanan tuli ocol pamangkat ke langker ya pabedeng indah pelangker boleh makin katon tade ringin pilang ker makin ni kapon ada lah lambok makai abo kalan lah para abi ni tak boleh diri langker kan todu soreng mau nambu diri langker kita abi ni setiap bukan SD berak bila SD tamat pah ke ben ker langker tak musim SMP ke langker makin pun tak musim pak mon pon tak sanggup Nabi Yusuf pak nyon sebora pong nengilang ker mulut nada Nabi Yusuf panika manggena ikepe aben Nabi Yakub tak ipa keluar sekali dari sayang Nabi Yakub ke Nabi Yusuf ikepe amanggena keng ben Allah paringi musibah raja bahkan beda debu sebagian debu panika debu aki kan pas epesa Nabi Yusuf ben Nabi Yakub gara-gara pak repak namunajat ke Gusti Allah Nabi Yakub
apaan nih kah kuni pamatur ban kula malay gempa Nabi Yakub ni kareng sepona Nabi Yusuf ni kaputrana dari saking ni sera Nabi Yakub ke Nabi Yusuf parapan amunajat parapan abejeng gempang Allahu Akbar Nabi Yusuf akaliya pak ningi katedungan Nabi Yakub ni keparlo alerek takok mi Nabi Yusuf keker diri lencak gara-gara apa nih kapas iuji ban Allah epe salangkong 30 tahun iki pas Nabi Yusuf panika eka pekeli bentare tanah eka kapan Nabi Yusuf panika pak mangkeun tak ipa keluar na segala dari saking sayang keng iuji ban Allah menikap kebaan jadi tak jadi apa aja tak jadi apa menikap kebaan kau tu keluar kau tu ngadepi kau dian epesa ben Allah justru setengki justru sepekil ke Nabi Yusuf taretan TV jadi mon sampian eka pekeli taretan jangan menga lambat Nabi Yusuf yang gigi korang napa Nabi Yusuf aben Nabi apaan Nabi jangan seborah aben Nabi apaan Nabi kaina Nabi jujun Nabi musibah na cek raja na pak kau leben sampean reng pungkalatan pas sial ke musibah jayal sial Nabi Yusuf mimpin bagus keng rek merena mimpi benih pahala cuma ngarisan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin Nabi Yusuf mimpi beda 11 bintang beda matahari beda bulan asojud ke aban mari mimpi gini kecapur gelum somor bentar ya tanah pak di sampian mun mimpi ke bulan cek pahala juda pak perak ngening arisan sedu malam miki kita bentor ben apa geluh keng kini kecara na Allah aja sup ben kau tu capur gelum somor gelum tak capur gelum somor tak jadi rato aja ben capur gelum somor mari capur gelum somor keteng ben orang jual ke bayi budak mari jadi budak iyokom Nabi Yusuf ebitna iyokom ni kapas tatemu ben rato ning ini kasepasteti Nabi Yusuf akan teka rato seni kecukan pak cek nyak banyak kep mun di anak mun keng tak siap sing ngajarin bebulangan si saya pah tuli pel laki ke langker nginep jauh ngilangker tak pati kenceng munduk ngaruh apa mak le tak niro gaula ben sambian karena kadang reng sepo panika ambukan SD berak kok manter-manter kaula ben ajunan epa selamat ben Allah lebet muljeun anak botoh lakuna sadu malam orang mengaji anak orang memunduk anak tak teman gagal pak ada ajunan memunduk anak ajunan mengaji anak tahu tak tahu ngaji ngerti tak ngerti ke pengajaran niat mengaji anak oleh ganjaran pon oleh ganjaran pon tahu samang mang pah pengaji lah cuki keng ngop songop ngop songop cek berem melangker ya mak luar bote dilem ning koning tidak langker cek berem mah kan parlo beni parlo na kiai beni parlo na kisar bini ni kan ikat ngop songop mak le bang ki pak mak lain pak saya songop benda songop lain mah bukti aki mun tak war jajah cetara kata anak lebet ring sepokong langkong sampean bu ibu dah binian buk nek male tore sambil aki Siti Maryam sepasti ti orang ongguan semak ka Gusti Allah cet mulai dari lem kandungan reng sepo biniin pon pasraki ka Allah idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni embuun saya atarakat nangi matura kan saya biasa apaan mau nangi matura saya atar matena tekos tako mun bini na berpan ngandung pokon pah tako apa boy matena tekos tako matena ngirengi tako matena cek tako apa rian kasi bidilum tabu keng bila kadung rembi bini na lagaluaraan anta to aja matatang kubah salang pacengik resin antu je mak pahambukeun lahir mata itu rosaki taragat deh pabrik ke anak bede nengi sambian nyono seborah pabrik ke anak bede nengi sambian nah pak beuy mun rosak pabeli ka pabrik bisa becek nih
HP jan rosak kebe ke counter tak kelar si mecek kebe ke service center tak bisa tong seto masih bisa pabrik anak menika pabrik ke sampean bu paling sekuni 6 bulan atap penengi nyon sepora nengi rahim sampean pen pabrik ni kejauhan seromben butuhku pak produk gagal bila embun tak beres produk gagal sekojak produk gagal tak tepat ke fungsi apa jawaban seromben cet amponi kan niat benreng sepuna Siti Maryam Gusti anak sebeda nang ilmu tabuk panika pangeran mun lahir niat pangabek tiada keajunan tak ke kebayi lain pangabek tiada keajunan Gusti ningoning lahir bini walaisa dzakaru aduh bini pangeran tapi bakun apa terus si paling mah panduan sampean da anak paling punten nah mari apa jeung wah mun tak mari adu aki anak je adu si lain mun urusan cecelan ke Bang Mekar juga mertelok anak geluh pentas sebab sampean pabrik ke sampean amun pak bapak dia tak pati je lah tak pati mau pak bapak tak pati ingat je lah keng singa siap puasai anak hari kadang si pot-lopot dah mun apa sah karena Allah cek kan niat muasana anak lopot mbak ben apa ma apa sah anak noro ujian are ko apa sah anak bola noro ujian lah lopot kene saya bener sampean apa sah karena Allah pak repaan apa sah sabi minta ke Allah sabab doa na orang apa sah katerima ke Allah pas pentah uji na anak mantere paring lancar parlor ya cek muasai anak taning pasai sampian apa sah karena Allah niat ko apa salah guna pak repan apa sah sambil penta ke Allah nika bisa tepat nika keng mun muasai anak ampon mi tak bener mi lopot ne parloi patorok ben kula menika ben cek sial pak mun anak menika pas cengkal warana putrana Nabi Nuh cengkal pak nyaman Kanaan cek ngarep lahar mamalolo jadi ngeren kau leben ajunan penikah ongguna hari terakhir lah ada deh pak terakhir nih kah saya yang kula pun lah sere pareng ngoning ke kisar bini sapun oke mun pun adan kula mulia ingki jan kisar bini adan sobu jan gula mi geng berak sasalawet hen rumi tade apa make kena ben kumbang kunga ya ben foto na apa ini yongku kisar bini terakhir tade boleh nih apa pak nyon sebora kau leben sampian ben bini ben anak ari tade hubungan nah ada hubungan apa kau leben sampian patatemu ben bini ben Allah tepi anak ben Allah mak le kempang masuk suar kelibet bini mak le bisa semak ke suar kelibet anak bini ben anak taduk hubung na lakuna sadu malam jajuna Allah ada laki posangka bini taduk bini posangka laki ada yauma yafqir mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kulakku bitibi sebang nikah keng itakdir ben Allah orang laki tatemu ben bini nah anak itakdir teti anan kau leben sampian kenika mak le teti alat mak le teti lantaran aba ibadah ke Allah libet bini sebini mak le ibadah ke Allah libet hormat ben alatin ke laki orang sepo mak le teti ibadah ke Allah libet alatin anak tong setongah kau leben sampian biti sebang baki pangistona bini tak terus pangistona anak tak terus bini panika bini andin kau leben sampean pak buktena mun bedereng laki mate bini nak laki boleh positif bini panika bini andin kau leben sampean bini panika bang sebang pak bang sebang mun bede bini mate laki nak bini boleh ani kata dek cungkun tetale ada keng pira takdir ben Allah atemu mak lebi ni ben anak ben laki teti lantaran nyampukil pangisto karena Allah beni polan bini beni polan anak jawab lepot milana
cek sampai pangistona abe ka Allah pakala kalaben pangistona abe ka bini ben ka anak pegal palang gula ben sampean pangistona bini ben anak ambukeun kuburan tak terosten ya tetang ke tina mara tak usah kebentar tahun 2000 mun tak 15 2016 bedoreng lake mate kita di anak abrui bini nang geluk kuburan pak kaulah hadir nih pamakamna kaulah hadir pamakamna geluk aduh marang kok buraki ni parapan banyak yang lalabet marang kok bendem dia kok marang kok apa dia kia parapan banyak orang jangan gula nih pikir ya bila marah itu boy ya bendem lagi ya cek saking gelek ruah kita itu boy kan gembangan kari tompang aki wah di atas sana mula marah itu boy kali ya boleh mak tak laku eko ni ibn empu ke lale mayu parida le ni serkap pak ben kambu mayu mole le mayu parida aricet lah pergi anjak lah kau tak mau lihat aja tino kau mak mati nih dibunya orang nih kapa tino kau mak mati nih dia jangan gula nih pikir mon kelar sehari semalam tak boleh tekad berarti kuat sehari semalam tak ducem berapa ducem ojon terus pak boleh pak dari ngoni wah sing wajah apa dia tak kok kau cen boleh pak tak oleh sama Said beri tak merilekan sama Said nak embu ni tar ka jompo entar ka kaulah entar ke kaulah ning oning lapon janjian benreng lake bila mari mas Said nah elamar aja lah tak oleh boh beni mangken nikah dikki lah orang mun tak mari mas Said nah tak oleh janjian hukum sih kan masih yang kui hak sebini odi dia mun ki buru mate geluk ben kuburan apa ongku ada itu bisa bang ajunan esto ka bini ajunan esto ka anak senga coba tegar makala pangistona abe ka Allah lako alaku aki bini alaku aki anak keng bila pon depak ke begina bejeng ambu pak ambu Allahu akbar ambu sampian si apok pak alaku aki anak sampian si apok pak ben kaula alaku aki bini ambu gen mate pak kau leben sampian bilupon mate paling abid pak bolo bidal oleh nalaku na leben sampian pencar oleh nalaku na leben sampian kau leben sampian si ala ko 75 tahun pak gemet dalam 2 bulan berak benana tompes wah dekare nah paling ngantosnya ibu bilanya ibu wah pak gena ben kerte kerah bental lah letak posangan boleh ben jumpa junga kira maki bahle tak lo-lokan boleh aja monggo ada mas pak kau kan sering motor kau aja ke kiabul peto bila sare tak takar mati dan ken rumah sakit berapa kau aja ke kiabul peto bila sare sangangare kiabul Allah maghfirlahu wedenengi ICU panika anak seesto santri seesto tak norok ke dalam tan tak beringaki masuk ambukan geni ke pangisto pak kakapi badan si masuk ke ICU make tengki pangkat banyak tunya ada bila gentang ning rumah sakit tong setong ngasih tak nying lah dari abah pera Allah bini tade laki tade anak tade tunya ada bila gentang ning rumah sakit ning ICU bila kadungi pasangi selang elong pak gentang BPJS ben si majer umum pada pak model lah persis napa boleh ngerok pangerok ke tukang copet ben kiai pada sehingga terakhir benih tado banyak yang tak bagi masuk ke dalam ambukan geni ke pangistona berak tak ada kermati dan gen rumah sakit di bini ada di mana tak ada tong setong padang nih perasaan Allah dari sabora aben Allah kok menterikan isren aben Allah sehingga terakhir banyak yang neng luar norok reko enteng rojak seperti luar iya reng sehat bener wah kan bah kena ben bik cobik ikan niat papa bagus sih sampean ngi bejajan entar gereng sakit mi kan tak jumbo si sakit ya si serengnyet si nuguiri
pada ben was kuas bah encet biasa ngare biasa ala ko malarat pah berak dung te dungan melolo dek tekun aku gengku ngerset nyedup saya sake tolos mate saya aja geri tolos lempole mulai napa wah saya beli yang sake tengku saya mau sangka bental si sake apa si beres tak si beres beli ke rumah sake bental jalopeh bental siapa sih bental lah cereng si sake rujut lebih bental di rumah sake ben sorga gena arwah si beres suruh minta mau bental. Nah, pikir adalah cobi kapiaki esto ka anak, cobi kapiaki esto ka bini. Napa boleh pas kau leben sampian epakala kala ben pangisto na bini ben anak pangisto na abah ka Allah. Aduh are palang are bapak. Jadi itu ki ben Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian bini ben anak mun tapalang titimo sona ben. Mun tapalang ben niat ka swarga keng bini na silang ngalangi parapan mangkat beda amal itu cetuk tepak gadu bolo bah bini ngentel capureng tandai ben si bini gentai ke sinuku pedang roh saya ibu arojat aja ngamal rojat saya songotan bek marong songot gi marongo sebu roh can silake melihat swarga rele are melihat swarga nang kok ben santai jawab nasi bini mon swarga kening belingkui bejengan mak cek belingkui bese mon swarga are kening ke beli jagalan de para de lah beli kalau ben ngaji apa mon swarga de cet beut pada ben penikah anak ngibe ka neraka banyak bila kadung kala ka kaula sering motor nih kaula tak ngocak kolam renang nih kecuba enten keng anak apa mon kaula entar ke kolam renang ari timur kaula anak apa entar ke kolam renang pak mata dek laku cik yang letua cia songai lawan beda sompri lawan beda keng bila kadung eta ce anak tak bisa dan anak sidok modern ki kelas 0 kecil aku lur si mandi ke kolam renang timur nih aku lur pak tangi 200.000 tak ada cong are 200 pat ada pak mangkat ben pinter jalan sah enja tak mangkat ben pinter mangkat ben depan tak ning belah polan silahen ya terakipan ben pun ke kapi ke mangkat magi kaula pak asarongan kaula tak cerita orang mangkat depak ke parkiran langsung bedereng nyapa assalamualaikum waalaikumsalam mbian arna ngajukeun arah pak nikah kolam renang gini dulu tahu lah anak apa kan tuh memang tak renang ya anak geng kiki masuk ke dalam jano depak ke dalam ya lenang alis ini benih apa jano ngitem depak ke dalam jelas mereka majar karces kok lah laku nasi du malam me tahu kan Allah ya dri ada tu sana benda bisa gulu malaikat kau leh ni tak sanat kini ke masuk ke dalam tak sanat cek kini ke beni gula niat si masuk anak yang maksa kini ke masuk ya tak bisa je oleh anak ben tak reklerekan je ben saya reklerekan ya beri CCTV lah taning tempuh ke anak pak tak bisa kan ayo ya langker ongkai pakai padaki ke kantor dini ya lawan ya beda pakai padaki mun tak tahu si mola ngaji mun sampean tak ngerti si mola tajwid tak ngerti si mola ngabejeng lah cek paniro gaula ben sampean mun pah niro gaula ben sampean bejeng salsalana re salsal orang mangken re ngabejeng tak pati ngangku je lah kata takram ada lah igama beda ngabejeng makin nunduk cek tak ada tata kerama nereng abajang Allahu Akbar mun parapan mancing madhab syafi'i adub ke pasojudan melarat orang lah bajang pada benda letak ngerti ke kapi ke hukum ada melarat adub ke ada sebenarnya abu saki ke ada pananggelan ni sebut ya ada je hari kadang si macar kelacer pak Allah Masya Allah tak latang ke 6 betina ya sedia ingat pak gereng sebereng jadi keng mun ngerti kata takrama na bojong enten nunduk adep ke baba tak
Kaula ben sampean khusyuk pani kata ning paksa. Khusyuk pani ka paparing Allah. Paparing Allah khusyuk pani ka. Ya, tata keramana beuteun beulekeun angkui. Mun pon pikiran lengaleleng tak itu mau koncok bungkelah. Nafsu ampun dirnya lah dir kaman kaman tak itu mau paburun nah. Beuteun beulekeun ngadep ka Allah patepak ka tata keramana. Sampai pada pertanyaan kejen kula, binian terutama. Katinapa ho komo orang asolat ngangkui ruku atas bebeun? Ya arapa? Mana bi Allahu Akbar eta ngali diri bebe tak betel. Mak repot hukum ben sampean. Aurat ni ke diri ada, diri budi, diri kanan, diri kacer, ben diri atas. Lal asfal mun diri bebe beni aurat. Mun diri bebe siapa sih tak ita ngali ya buk? Lagi andri mun bahe congo diri bebe mudah kakapi pah. Harba aja cat ongguan nih, pah bojang kita selencak pada bender. Tade teh gerade, pah bender yang main leker di bebe ni tengah lekapi pah. Aja renga bojang tak asa nolap aja. Mun ngerti kata tak keraman renga bojang, normal bagi ngaku ruku atas bebe. Cereng bini diri ada baka budi beni, diri bebe baka atas. Allahu Akbar sadek ada normal. Mak kita ngakui apa ya dalam? Ikeng makro wah. Aneka kan parlu jelas aki. Keng mun tade reng ngaji siapa sih acara Ahmad Tibi? Masa apa acara Ahmad Tibi? Sambian ngaji. Male bangki. Anak menika male oning tata krama dengan bojeng. Cong. Mun aruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pangabeusna mata adep ka soko jong, adep ka soko. Beni ngabesaki soko beni adep ka soko. Titi temu. Karena beda orang aruku paku nedep ka pasojudan. Allahu Akbar. Saya besaki soko. Soko din tibi jeung ngabesaki soko na orang. Orang ngabejeng re beda tukang teret ta bolan. Yang parlo bojeng ngabesaki soko na orang bol. Allahu Akbar. Nangali ka pola. Ya Allah, mak pola-pola tegar pespas pada benro ai kekeri apa namo apa. Beda orang tanya ke gula urusan atuting. Syahadu an la ilaha illallah pas aku linga dia. Atahanya ke gula. Kaula beda pertanyaan, napa? Beda maho koma orang mana tahiyat pas tonjun aku li pada ben manika. Bah. Mbian anak apa mak ipakuli mun tade parlon. Pebeni kaula nika, kaula nangale orang abejeng tonjun ipakuli. Sambi mbian mak abejeng ngebesaki tonjun orang re arapa. Mata din tibi beuy besaki. Karena ngalira, beremol karena ngali. Yeti mata tanya ki ka orang todus ya tanya. Jadi bah tanya ki nyaman. Mon pon taoning ngajarna anak abajang taoning ngajarna anak ka farduna pasah taoning ngajarna anak beureum acarana mandi beuna wudu si bener pakalangker paka madrasah jaduan duning Roma male tak butuh pada ben kaula ben sampean mancer-mancer apangkina malam samangken panikah ongku-ongku kata rema deuk Gusti Allah abtina secara pribadi juga nyon saborah sesubung bata sepon ampon pokol setengah belu elah sagak ditoh pon apa sih bisa ya toraki ten kula nyon etih adi minan buru gak ada kula pon la sare bareng oning nyon izin telat ten kula pon panikah ben mancer-mancer papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna sateja seteti hajat ben pona pa bisaos saya laksanaki malam samangken mancer-mancer katarema deuk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sagak dintoh korang langkong nyon saborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doana gelut ngereng gelut doana gelut